Imana yambwiye ngo mbwire abantu ibi bikurikira. Evariste Ndayishimiye imukuye ku butegetsi, tuzi ko asimbuwe n'umwami Dawidi. Umwami Dawidi nawe ubwo aramwemera, n'abandi bose baramuvuga. Umwami Dawidi mu Burundi ntabwo ari icyaduka, ni izina rizwi kuva mu mutima w'umuto kugeza mu mutima w'umukuru. Rero ubwo Evariste Ndayishimiye akorewe mu ngata, ni bande bagiye gusimbura indi myanya yindi ikurikira? Kuko ntabwo igihugu cy'u Burundi kiyobowe na Evariste Ndayishimiye. Amabwiriza n'amategeko bikurikizwa ni ukuzungura, ndavuga yenda tubyite kuzungura. Abantu bagiye kuzungura guverinoma yari iriho icyuye igihe, kuko njyewe ndirukana kandi bigasohoka cyane rwose, ndakura kandi Uwiteka akabishyira mu bikorwa, kandi ndahana nkoreshejwe na data nawe akabisohoza. Uyu munsi wa none guverinoma imwe icyuye igihe yagawe, kandi koko yakoze nabi mu buryo bwibonekeza, mu buryo bugaragara. None abagiye kubakorera mu ngata ni bande? Nabahe? Bari hehe? Kuko hari imyanya abaderegiteri bari mu Burundi ntiwababara, muri primaire, muri segonderi, muri kaminuza, muri masters, n'ibindi bigo bishamikiyeho by'imyuga ngiro. Ubwo ni urugero rumwe. Mu gisoda benshi barasimburwa, mu gipolisi benshi barasimburwa, kandi ku myanya ikomeye. Iriya myanya yose mubona abantu bari barimo bafashe nabi bakayitwara nabi, Imana yamaye urutonde n'umurongo, utegere wumvire, kugira ngo umenye icyo Imana iri kugomba mu bantu igiye kujabukana mu gihugu cy'amata n'ubuki. Iriya myanya yose rero abantu bari barimo haziyongeraho n'indi. Abaminisitiri utabara, abakenguza amateka utabara, abashinga amateka utabara, mu nzego zitandukanye. Donc akazi hano mu Burundi, navuga hari diplome zimaze igihe mu byobo, mu binogo, cyangwa se mu bimuga, mu mavarisi, mu sanduku, diplome cyangwa se certificat cyangwa se n'utundi tuntu. Hari n'ubwenge bufunze bwugaranwe butari gukora. Noneho rero dore uku kwezi Imana iyo ikinguye urwo rugi rwo gutanga akazi muri iki kiringo kigira kabiri, hano nkebura abantu. Bibiliya iravuga ngo umwenda utabutse umuntu wese yishyikirayo, ariko irongera iravuga ngo ikanani nkike ziridutse umuntu wese ariyinjirira. Hano rero nagira ngo imitima Imana yambwiye ngo ntegure, abantu Imana yambwiye ngo mvuge, abantu Imana yambwiye ngo mpanurire, abantu Imana yambwiye ngo mpishurire, abantu Imana yantumyeho, mutegere mwumvire, hama mwinjire mu kazi mukurikiza aya mategeko uhoraho ashyiraho, ndetse n'amabwiriza umwuka w'Imana baha abayobore mu izina rya Yesu. Ni ukuvuga rero mbaye nk'utaruka, harimo akantu gato ko gukuraho neva kagiye kwibonekeza, ariko mbaye nk'utaruka kugira ngo mutinjira ahantu mumeze nk'aho mutateguwe, mumeze nk'aho mutabwiwe, mumeze nk'aho mutumvise, namwe mukagenda ibyo twakwita kugenda mu ishyamba utazi ugacamo inkono utazi, kugenda n'uwo mutaraganye, urumva ni amakosa. Hano harimo ubudandaji buteye imbere, inganda ku rwego ruteye imbere. Donc igihugu kigiye gutemba amata n'ubuki, imigezi yongere itoha ivura imeri. Donc hari marayika uzanye umugisha. Ubwo urumva umugisha uzaba uri ahantu hose, n'irengarenga zibe zaguhesha kugura umuduga, n'imihwi ube wayidandaza, ube wagura umuduga. Iyo ibintu byatangiye gukunda, iyo Yesu abirimo, niyo Yesu yabishimye, yabishyigikiye, ari we finance mukuru.
Uwiteka arambwira ngo atanze akazi mu Burundi ku bashomeri bafite imitima Imana igomba, kandi Imana Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera arambwira ngo umwanya wa Evariste Ndayishimiye ukuweho, n'umugore we abo basimbuwe na Dawidi n'Umwamikazi Dawidi. Mugabo mu bene gihugu basanzwe cyangwa se mu yindi myanya isigaye y'abaminisita, abagavani, abameya, ambasade zitandukanye z'u Burundi hirya no hino mu gihugu, marayika arambwira ngo ntanze akazi, ubwire intara zose zitegure, amen, ubwire igihugu cyose cyitegure, amen, bagiye guhabwa, bagiye gukora, bagiye kwakira umugisha n'abasezeraniye. Nanjye nahise ntera haleluya nti amen. Diplome ziri mu bimuga, diplome ziri mu masandugu, impamyabumenyi, amaserefitika, koko abaminisitiri bazatakaza imyanya ari benshi, abadelegiteri batakaza imyanya ari benshi, abamusitanteri, abagavani, abambasade hafi ya bose Imana izabiruka. Kandi ibyo nkubwiye ntabwo ari ibizaba. Imana yambwiye ngo abantu bagiye kujabuka i Kanani, aya mategeko nyasomera aha, amabwiriza n'amategeko birakurikizwa, muze kumenya uko mwitwara n'uko mwigenza mu gihe nk'iki Uwiteka aje kubajabukana mu gihugu cy'amata n'ubuki yabasezeraniye. Buno rero niba mwitegure mu buryo bw'umutima n'ubw'umubiri, kandi mwitegure gukorera igihugu mushimishwa n'umushahara, mutiba mutica, mutameze nka Sawuli Imana yabwiye ngo agende yombere igihugu cyangwa agirire deliverance. Ntimukore nka Sawuli biriya yakoze, oya, nababwira ngo muzakore mwisunga amategeko y'umwuka, umwuka azabayobora mwisunga amategeko ya Bibiliya, mwisunga ukugororoka mu kuri no mu mwemwe. Nimukora nka sendi dedefudede, mwebwe n'ijuru Imana izaribaka ntaryo muzabona, kuko muzaba mukoze ibyo muzi. Uyu munsi wa none rero Imana yambwiye ngo ese kanguka. Nabonaga ameze nk'usinziriye, marayika arambwira ngo kanguka. Intame ndakanguka. Marayika arambwira ngo ese igihugu cyose ntigishonje, ntikirashonje. Kandi nabonaga ari ikiyaya cyiza gishinzemo idarapo ry'u Burundi. Marayika arambwira ngo urabona kidashonje, ntikirashonje. Harimo amapfa, yego. Mabarabara yarabomaguritse, yego. Nta mu kirere wapi, mu nyanja wapi, kumwe nyine umuntu akwereka nk'amafi muri biriya biyo abantu bubakira, niko nabibonaga mu nyanja, nkabona nta mafi arimo. Noneho wanareba mu bikibira nta birarashyamba birimo inyamaswa, wanareba mu gahinga nta biterwa, nta bimera, nta bisarurwa birimo. Marayika rero arambwira ngo tega amatwi ndakubarire, ntanze akazi mu gihugu. Rero nirukanye guverinoma yose mu nzego zose, abambasaderi hafi ya bose. Yesu yavuze ngo shyizeho guverinoma nshya tugomba gukorana, niyo yiyikurikira. Iyi myanya ibiri niyo tumaze igihe tuvuga mu buhanuzi bwatambutse. Ngira ngo ibintu nabahanuriye mwagiye mubibona, kandi byagiye bisohora, mbabwira ngo ingabo z'u Burundi ziratashye, ubu zaratashye. Ari ikindi mushigaje ko zizataha, izindi zizagumayo. Si ibyo Reveriyani yababwiye ngo zimwe ziriye izindi zaraje kumva izi biriya se mwavuga ngo nabyo ni ubumaneko. Harimo abanyise maneko ngo kubera manura ibintu bigahita bisohora ngo ndi maneko. Nari nababwiye ngo bazagira ururimi rwo kudahuza mu ndongozi, harimo umweyo n'umukubuzo. Ubu se ibyo Reveriyani yavuze, n'ibyo Ndayishimiye yavuze, Prime Niyongabo yavuze, ibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yavuze, ndetse n'ibyo yanditse ejo yasibye, murambwira ko biriya bintu harimo guhuza? Nta guhuza kurimo, ahubwo harimo guhuzagurika. Imana rero yambwiye ngo isezerano irarishohoje, ikipe imwe icyuye igihe, guverinoma yose ikiye igihe cy'Imana yabahaye yarakibahaye, ariko ntabwo umwana w'isezerano ari buraganwe n'utari uwe isezerano, ahubwo navuga ngo birabomotse kandi birasandaye.
kubera ko Imana niyo ibikoze. Uyu mugisha rero uziye igihugu cy'u Burundi, abantu bagiye gusangira aya mahirwe u Burundi bubonye ya kabiri, kandi ari nayo ya nyuma. Imana yambwiye ngo uyu ni umugisha wa nyuma Imana itanze ku gihugu cy'u Burundi. Nyuma y'ibi ishengero izaduka, nyuma y'ibi ishengero izaduka yerekeze mu ijuru, kandi abazakora nabi nta mbabazi zindi bazahona. Ni ukuvuga marayika akuye inkota yica mu Burundi, akuye kunyuruza no kwiba no kwica mu Burundi, atanze umugisha w'igihugu cyose, n'ikinyegera kikabona ko kiri hehe mu isezerano, n'ibitungwa bikagira agateka, n'umuntu akagira agateka, amategeko n'amabwiriza agakurikizwa igihugu cyose, akagira urutonde igihugu cyose. Marayika rero wanyerekaga yanyeretse abantu bahuye baje kubaka igihugu, kandi nkabona bazanye ibikoresho byose. Nabonaga bamwe bazanye amahera, abandi bazana ibiti, abandi bazana amasuka, abandi bazana imihora. Imana irambwira ngo raba imyenda bambaye, kumwe abafundi b'abanjeniyeri baba bambaye amajire, amakasike. Mbona abantu bose bari kuza bagose ikiyaya kinini, mbona umuyaga nk'ubudahera, amazi meza y'urubogobogo, sinzi uko nabyita mungu buhango, imiduga myiza, amabarabara meza anyorosheje ukuntu, za gari ya moshe nziza, indege hejuru zikora, inganda hasi zirisirasiye bitasakuza cyane, ariko inganda nyinshi zitari nkeya, indege zigira uko, izindi zigira uko, zitwara abantu, zitwara ibintu. Imana irambwira ngo isezerano irarishohoje. Kanani yababwiye mu Burundi iraje. Imana irambwira ngo aba mbatse igihugu ngihaye aba, ubabwire nibarya ntibahage ngo bibagirwe aho Uwiteka Imana ibakuye mu Misiri. Reka tubivuga uko Bibiliya ibivuga, ariko aho uvuye ni wowe hasi. Akami ka muntu ni umutima we, ni wowe uzi aho Imana igukuye, ni wowe uzi aho wanyuranye n'Imana. Rero mwirinde bene data, mwirinde inshuti z'umusaraba, kubera ko Imana y'ubwayo itanze ingabo nyinshi, kuko Evariste Ndayishimiye yatsinzwe mu mpande zose. CNDD-FDD itsindwa mu mpande zose. Nta jambo koko akanwa kogejwe barakaborosa, nta jambo Evariste Ndayishimiye, nta maboko asigaranye, nta n'intambwe n'imwe. Bivuze ku manywa nk'umuhanuzi, kandi aho ubageze igihe avuga akiru. Ubu noneho bageze igihe barwana nyakurwana, bageze igihe batukana nabo, bageze igihe ahubwo bashinjanya, bageze igihe badahuza. Ubu bigiye kuba gasosi, biba gatogo, hama ibyibonekeza mu bigiye gukurikira. Ubu ibi nasimbutse igice cyimirije, icyo nikirangira ubu buhanuzi nibwo burahita bujya mu bikorwa. Igice cyo gukura Evariste Ndayishimiye cyo cyuzuye ubwoba, cyuzuye amarira, cyuzuye agahinda, cyuzuye umubabaro. Noneho akimara kuvaho ibi mvuze niho bihita bisohora. Ni ukuvuga rero itangazamakuru ry'u Burundi bazaba abajournaliste ku rwego rw'isi, kandi bazakora bunguka bateye imbere, kandi u Burundi buzaba bufite amadisi. Google izongera ihashyira icyicaro, ikore neza 100%. Amashuri y'u Burundi azaba azimye cyane kandi ari meza. Indwara zo zajyanye n'abavuye ku ngoma. Ni ukuvuga rero hari abadayimoni bagiye kuva mu gihugu, bahunge, bajyane n'ipfu z'aba bantu, bajyane n'ingoma yabo, imyaku, inyatsi, kumwe umuyaga uhuha ugahitana ibyo uhitana, isuri ikaza cyangwa amazi agatembana ibyo atembana. Nahamenya ko nicyo kigiye kwibonekeza muri iki kiringo amaso yanyu agiye kuraba, cyihutirwa, kiri imbere hano gato cyane. Rero barundi kazi,
iyi ni message Imana yampaye ibabwira ngo nimwiyandikishe babaha akazi, iyandikishe mu mwuka bizasohora mu mubiri. Ntushaka gufata abasoda ibihumbi n'ibihumbi ngo bafungirane nta mategeko bakuziho mu Rwanda ndetse n'ahandi hose uzabona. Umuntu wese yigengesera kuko azi ko amategeko y'u Rwanda arakurikizwa. Bityo umuntu wese aba ari tatife. Ni nayo mpamvu mubona abakongomani benshi mu by'u Rwanda ruhakana ko ma 20 ari abakongomani ntaho bihurira n'u Rwanda, ariko koko bazi ngo u Rwanda rubayeho. Benshi bitegura kwakira ma 22 muri systeme y'abanyarwanda cyane rwose. Uyu munsi wa none rero abarundi bamwe na bamwe mugiye guhabwa akazi, muramenya nanone mwiyubare, mutajya amazosi bene wanyu, mudacinyiza bene wanyu, mudahohotera bene so mukabica nabi nkuko n'abandi babikorerwaga. Ntabwo Imana ije mu Burundi izanwe no kugira ngo ibahe igihugu mujye muhage murenge mukora ibyangwa n'Uwiteka. Ofete rero ndayishimiye akimara kuvaho arasimburwa na Dawidi. Umugore wa Dawidi we umwanya n'ubuhoraho, mugabo rero indi myanya yose isigaye ni Elikavi iri hariya. Kandi ubwo uko mubona bavuga bati hano hari akazi mukadepoza muri benshi, hano hari abantu b'ibijuju badashobora kuvuga bati reka cakire kw'Imana izanye ubwami bushya, guverinoma nshya, hajemo n'ibishya, ibintu byose bibaye bishya, ngo byose ndabihindura bibe bishya. Umuntu akananirwa kuhita akanguka ngo ahite aba umwubatsi muri iriya kote, umwubatsi, kuba minisitiri w'ubworozi n'uburimyi n'ubudandaji, kuba minisitiri wa mine n'agatare n'agataka, kuba minisita w'intebe, procureur wa repubulika, kuba hagarariye inama nshingamateka, kuba uhagarariye inama nkenguzamateka, kuba uzaba ushinzwe ibintu by'ubutare mu gihugu. Ofete wibaza ko ibi bintu byose sege ndi mu nzozi cyangwa ndi kuvangirwa hoye nk'ibi yakabanga k'ibigiye kuba, kandi gisi hagira umbaramo, ntabwo ndi muri abo. Marayika uzanye umugisha mu Rwanda, nanjye ndiyandikisha ku Rwanda, uwo nyine angereko ibyo ngomba, ibyo nkeneye byafasha kwitegurira kuzakira ubugingo nkiri mu isi. Nanjye mbumbuye amaboko y'umutima n'ay'umubiri nakira iyo favor, ubwo buntu Mungu asifiwe. Rero mu ntara zose z'Uburundi mwitegure, Marayika agiye kubaha akazi. Mu makomine yose mwitegure, mu dutumba hose mwitegure, Marayika agiye kubaha akazi. Inkoni irapfuye ibintu bihinduye isura. Yego Evariste ndayishimiye kimara kuvaho ibintu bihinduye isura, bibaye bibi cyane, mugabo bibaye bibi bibazanira ibyiza. Nabwira rero mu buseruko, mu bumanuko, mu buraruko mwitegure. Abagiye kuba ba ambasaderi mu Bufaransa nabo bazahindagurika, ambasaderi mu Bwongereza, ambasaderi mu Bubiligi, ambasaderi muri Kongo, mu Rwanda, ahantu hatandukanye hose. Uburundi buzagira abambasaderi benshi batagira umubare. Rero mbwire abantu bifitiye impapuro zabo mpamyabumenyi bibemerera bakagira n'imitima yo gukunda igihugu no kukivuganira. Ambasade w'Uburundi muri Tanzania, ubwo wambarira ngo arakora. Niba impunzi z'abarundi ziri gusenyerwa bakazitwikira kuriya, ambasade y'Uburundi muri Tanzania ikora, bisiguye iki? Bisobanuye iki? Bivuze ko idakora, nawe adakora. Yabivuze iki?
kandi ni inkuru yavuzwe na BBC irayivuga, mugabo nta cyakozwe. Uyu munsi wa none rero Imana yambwiye ngo igiye gutanga akazi mu Burundi ku bashomeri. Imana irambwira ngo igiye iyo ari Yesu rero ubishyigikiye kandi ari Kristo ubiyoboye, ibintu bigenda neza nyine birakunda, kuko byose bijya iburyo. Yesu nta kintu kitamwumvira, ivu rigomba kumwumvira, imigezi ikamwumvira, ikirere kikamwumvira, imitima ikamuyoboka. Ofete rero hano itegure kandi utegure umutima, utegure n'umubiri nk'umuntu ugiye kujyanwa mu masezerano Imana basezeraniye. Rero Abarundi bose barabiririmba, abandi babyigisha, abandi babibwirize ko mugiye kujya i Kanani, ko muhawe umugisha. Jewe ibi rero ndi kuvuga ni biriseriye bigiye gusohora ku Murundi n'Umurundi kazi. Aba bashimamanda babuze aho banyura ngo batahe baze kubaka igihugu cyabo, aba barataha. Aba Pacifique abo bose ninahazwe, ba Godefroid Baniyombara, abantu izi mpunzi zifite ubuhanga, zifite ubwenge. Hari abantu b'Abarundi bica ubwenge ku rwego rwo hejuru, bari ku rwego rwo hejuru, bafite ubushobozi bwo kubaka ibintu ku buryo mu gihe cy'umwaka umwe mu Burundi, jewe ibyo nkubwira ndi shuwa, umuntu azaba afite ubushobozi bwo kurya agasigaza umwaka umwe, imyaka 6 amabarabara yose yo muri Bujumbura azaba yubatse, isoko nkuru y'igihugu izaba yubatse. Nagira ngo nkubarire ko ibi bintu ikiringo cy'imyaka 7 muzaba muri igihugu kiri kurutaho Burkina Faso bunigeze. Mu myaka 4 Ibrahim Kapiteni Traoré amaze, Burundi buzaba buharenze. No kuvuga rero Imana babwiye Kanani, bamwe bayumvisha amatwi ariko ntibayumvisha umutima, bandi barabyumva uko ntibabiha agaciro. None uyu munsi hafi ibisata byose Yesu azavugurura, hafi ministeri zose Yesu avugurura. Iyandikishe, jya ku rutonde niba ufite umutima wo kutazakora. Bibiliya ngo ntimuzangenze nk'uko basogokuru banyu bangenje. Niba namwe igihugu Imana irakibahaye, amena rwose, amen, ibyo turabishimiye Imana. Ariko mwirinde gukora nk'uko CNDD-FDD yakoraga. Ntabwo ibiturire, niba ujyanye umutima w'ibiturire, niba ujyanye umutima wo kwica nk'uko documentation ubona iri kwica, niba ugiye kunyuruza wambura abantu, ujye utwa abandi, CNDD-FDD rega nta kindi ziza. None se Imana yihoye ko ibahoye isura, ibahoye ko batize, ibahoye ubwirabura, ibahoye ko nta mashuri? Rega icyo bazize ni ugukora nabi, bakorera abenegihugu nabi, kwiba ko, kwigwana ko, sinzi uko nabyita. Urabona nk'ubu akarorero, igihugu nta esase gifite, ariko kubera ko bo bayifite ntabwo bazi ko ku Mana bibabaje. Igihugu nta madolari gifite, kubera ko bo amadolari bayafite ntabwo bazi ko Imana bibabaje umwene gihugu uri hasi utaronka amadovize. Bo kubera ko amabarabara, imiduga ari ya leta, ninagira ibibazo barayikoresha muri bije za leta. Bo nta ngorane bafite, baravuga bati bihomboka bidahomboka birabashya. Ibyo ntacyo bibabwiye, bihora bishyika. Uyu munsi wa none rero, niba namwe mwahirahira gukora nk'uko CNDD-FDD yakoraga, ngo nimwitegure namwe akaga kazabagwira mwebwe n'ijuru mukaribura, cyane rwose ijuru mukaribura. Kuko buno mwabonye ko mu Burundi, ndaje mbandanye ubutumwa bubaha guhagarara aho mugomba guhagarara. Mwabonye ko FDLR zatangiye kunywa zigasinda, zigafata abantu ku ngufu, zikarasa abantu.
ndetse wazarendo nuko imico bari bafite muri Kongo batangiye kuyapurika mu gihugu cy'u Burundi kitamenyereye imico nk'iriya, kubarinda byanze. Uyu munsi wa none niba wizera ko uzaba umuragwa i Kanani, ukaba umwe mu bajyanwe i Kanani, ese nawe uri mu kagwi k'abatizera, uri mu kagwi k'abapinga, uri mu kagwi k'abarwanya? Imana yabemereye igihugu, Imana ibasezeranira igihugu, kandi igisezeranira abasogokuruza ko izaba. None mwebwe abuzukuruza murahageze. Hano turajabuka Yorodani twinjira. Abatasi bose bagezeyo babonye biteye ubwoba, bamwe bazana inkuru mbi ko bitazakunda, ariko abandi bagarukana inkuru nziza ko bizakunda. No ku buzima bwawe nuko, hari imisozi witegereza, umuntu akareba ibintu birumbaraye, umuntu akareba ibintu birefu, akavuga ngo naho amadirishya y'ijuru yakuguruka yakinguka. Ese ibi birashoboka? Birashoboka 100%. Nagira ngo nkubwire ko nta mvura idahita, niyo ku bwa Nowa yarahise. Buno rero barundi kazi, ni ukuri ingoma Imana yabasezeraniye tuyishyitsemo, ingoma Imana yabasezeraniye tuyigezemo. Mutegura amaboko yanyu nimwinjirane karande n'ibisekuru by'amanyanga n'intambara, ahubwo mwinjirane ijambo rizima. Haleluya. Navuga ngo iyo abantu bageze mu gihugu cy'isezerano, umutego shitani abatega n'uwo kudamarara no kwibagirwa. Nawe ibaze, uri gukebuka, akazi karahari, abana n'umugore ni amahoro, igihugu kiracungerewe, mu kirere, mu butaka, mu biyaga. Kenshi na kenshi abantu bakuramo kwibagirwa Imana bakadamarara. Mbarira abantu ngo muze mwirinde, ntihaze hagira umuntu udamarara, yihende, yibagirwe aho Uwiteka Imana yamukuye mu gihugu cya Egiputa. Buno rero amasezerano agira yuzure, abarundi bose bariteguye kujabuka. Ntabwo tubwiye abantu guhunga ngo bate igihugu, ahubwo turavuga ngo mutegerereze aho muri mu murwa i Yerusalemu. Hama intambara y'Uwiteka ntumenye ukuntu ikora. Nta na hamwe Imana yarwanye ngo abantu batahuru ingene Imana irwana. Nta na rimwe Imana izakurwanirira ngo utahure ingene Imana ikugwaniriye utari mu mpwemu. Muze murebe Imana yirukana Abahivi, Abaheti n'Abayowesi. Aya mahanga Imana yirukanye ikagabiza Abisiraheli iki gihugu. Bari abantu bakomeye, bari abantu b'abahanga, ariko Bibiliya iravuga ngo mu matwi yabo gusa, ngo bumva imikogote y'amagare n'amafarashi myinshi, ngo baraheza baromoka bata igihugu. Harimo abantu bumva rero ngo CNDD-FDD irakomeye, ngo ni umugambwe ukomeye, ufite abanywanyi benshi, harimo n'abantu bajwi biturire. Bamwe bavuga ngo nyine ngo kubera ari Abahutu ngo nubwo bayoboye nabi ngo ariko ni Abahutu. Mu bintu Imana yabasezeraniye ntabwo iyo marangamutima abaho. Imana igeze ibwira Sawuli ngo kugutamatama numva. Niba Imana ivuze ngo iki ni kibi, ni kibi nyine. Ibi iyo wowe uri bubone ku mpande ko ikamwa menshi, nka bimwe Sawuli yavugaga ngo ibi ntimubihonye, ibi ntimubirandure, ibi ntimubirimbure, ngo ibi ndabona ari byiza. Mugakiza itegeko n'itegeko kandi rirubahirizwa rigakurikizwa. Ngira ngo rero amabwiriza n'amategeko yo muri siyasi z'umwuka hano muri kumva muyakurikiza. Amategeko ngenderwaho Imana yashinze ku Bisiraheli ubwo bajyaga i Kanani arahari. No kuvuga rero n'uyu munsi wa none harimo abantu bagiye gusubizwa perisoneri, harimo igihugu nacyo kigiye gusubizwa. Ariko igihugu ni abantu, ntabwo ari ibiti, si amabuye. Igihugu ni abantu. Amategeko rero ngenderwaho meza y'umugisha, mbere na mbere Imana mu mutima wawe, mu bugingo bwawe n'umubiri wawe. Kundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Nagira ngo usabe shimitse kandi nanone, buriya ntabwo ibi bintu bipfuye kuza. Yesu yabimeneye amaraso, abandi barabifungirwa. Hano harimo abarundi bamaze gutotezwa, abishwe, abanyurujwe, abahanuye bagahita bahunga, abirirwa banafungiranye imitima yabo ngo bitabacika,
abo bose ni abari kuvira amaraso iri sezerano. Ntabwo rero abo ni abasoda, ejo bundi mwabonye igihugu gifata iminota yo kwibuka abaguye muri Kongo ku rugamba. Nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru, Yesu n'umukiza ukomeye, yizihiwe ngo nimunezere, Yesu n'umukiza ukomeye, yizeye amaboko yawe, Yesu sinzitinya, Yesu n'umukiza ukomeye, nezezwa nuko Yesu anyobora, Yesu n'umukiza ukomeye, ninyiyore inzira nyuramo, Yesu n'umukiza ukomeye, nizeye amaboko yawe, Yesu sinzitinya, Yesu n'umukiza ukomeye, umutima wanjye ntuhagaze, Yesu n'umukiza ukomeye, sinkiyobe inzira nyuramo, Yesu n'umukiza ukomeye, nizeye amaboko yawe, Yesu sinzitinya, Yesu n'umukiza ukomeye, umutima wanjye ntuhagaze, Yesu n'umukiza ukomeye, sinkiyobe inzira nyuramo, Yesu n'umukiza ukomeye, nizeye amaboko yawe, Yesu sinzitinya, Yesu n'umukiza ukomeye, nizeye amaboko yawe, Yesu sinzitinya, Yesu n'umukiza ukomeye, amaboko yawe, Yesu sinzitinya, Yesu n'umukiza ukomeye. Mungu asifiwe sana. Iyi ni indirimbo y'109. Navuga ngo amasezerano yose twavuze, turi no kuvuga, tubandanyije no kuvuga, ni amasezerano abantu bazabamo bari buhabwe. Ntabwo ari ibikoko Imana yasezeraniye, ni abantu bazima bambaye inyama n'amaraso kandi bari mu isi. Ntabwo ari abari mu kuzimu, ntabwo ari abari mu yindi si, ni twebwe abizera, abemera, bagacira bugufi uhoraho Imana kugira ngo ayo masezerano ashyike yuzure. Mungu asifiwe sana. Rero Imana yasezeraniye Abisiraheli, ndetse Yesu wayohereza abatasi ngo baragenda barihweza, baritegereza ngo babona igihugu koko kirahari, ni cyiza. Ariko barebye Abanaki ngo babona n'abagabo barebare cyane, babona gufata icyo gihugu n'imikogoti ihari n'imbaraga zihari kugira ngo icyo gihugu gifatwe, ngo babona n'ibintu biteye ubwoba cyane. Ariko mpumurije abizera n'abasenga, ntabwo twebwe twizera Imana ishobora byose. Twe ntabwo Imana yacu ari umuntu wibeshye cyangwa yitiranya amazina. Harimo n'ababireba bakavuga ngo none ngo iby'u Burundi bizosohora, mu Rwanda bizasohora, muri Afurika amasezerano azasohora. Reka duhere i Burundi, nahawe umuhamagaro cyane wo kwimika no kwimura. Ngira ngo ni nabyo dutegereje hano mu kanya nk'isase.
ngira ngo ni nabyo abantu barorereye kandi bagomba kubona. Twavuga ngo amasezerano rero aruzuye. Rero abantu bagezeyo ngo babona biteye ubwoba, biragoye. Amategeko agenga abajabutse i Kanani muri iri sezerano risohoye ku gihugu ndetse no ku muntu, Imana yadusezeraniye ubwo Imana yambwiraga ngo wimike kandi wimure, ari nabyo ndimo. Ni ukuvuga ngo hano hari abantu donc iri sezerano kugira ngo risohore hari abantu bariviriye amaraso. Nk'uko nawe mbwiriza, nubona warasengeye umuduga ukawuronka, wibaza urugendo ugenze kugira ngo uronke uwo muduga. Niba warasengeye umugore ukamuronka, wibaza urugendo ugenze kugira ngo uyu mugore aboneke. Ntabwo isezerano ripfuye kwizana, ntabwo isezerano riturutse mu bishobisho mu gihamana, ntabwo isezerano rije uko nyine ngo dumbure. Oya, isezerano ni isezerano rije rizanwe na Data n'Umwami wacu Yesu Kristo ndetse n'Umwuka Wera, kandi warizaniye ni wowe ni jyewe. Ntabwo arizaniye ibindi. Oya, ni abantu bafite ubugingo nibo bizeye ibyo bintu. Nta nyamaswa cyangwa ibisimba byigeze byumva isezerano nk'iri ndi kuvuga. Abafite amatwi n'ubwenge bari kumvira isezerano, abo dusengera, abisengera, basengewe. Donc ibi ni ibintu benshi bitangiye batakaza ubuzima bwabo, abandi baranyuruzwa, abandi barafungwa. Sahizi imitima y'abarundi harimo abahanuzi bishwe bazira ibi ndi kuvuga. Nanjye mubona ko ndonderwa. Yesu yarabambwe, amena amaraso, amena n'amazi kugira ngo iri sezerano risohore. Hari ababivugishijweho mbere yanjye bahita bacomoka igihugu baragihunga, n'ubu bakigenda hirya no hino batarabasha kwidegembya. Hari abandi imitima yabo yuzuriranye babuze aho babivugira, bahora bafite ubwoba. Hari abandi bari gutotezwa, hari abandi bacinyizwa, hari abandi bari kuzira donc iby'ubu butumwa bwiza bwo kubwira abantu iby'isezerano ry'umwami Dawidi. Uyu munsi wa none rero niba tugiye i Kanani, byana umutima wo kumenya ko ugiye i Kanani. I Kanani abantu biciwe, i Kanani abantu bafungiwe, Kanani abantu bakubitiwe, Kanani Yesu Kristo yapfiriye ndetse akayizukira ndetse akamena amazi n'amaraso. Ntabwo ari Kanani ugiyemo wumvise hano kuri mega zawe z'ibihumbi 200 gusa. Ibyo ntabwo nabyo sava, birakuvuna birakugwa. Ariko iri ni isezerano abantu bameneye amaraso, bandi bararikubitirwa, bandi bararifungirwa, bandi barahunga baratabaromoka, bandi bata imitungo yabo, bandi barasembera, abandi nibantaho nikora kubera iri sezerano. Niba Imana yararetse abantu bakababara kuri uru rwego, Imana ikareka Farawo akagerageza abantu kuri uru rwego, Imana ikareka igihugu kigatabagurika uku, igihugu kikaba nabuku, wibifata nk'ibintu ngo isezerano ugiye kujyamo ngo ni isezerano utoraguye mu ibarabaro yaye. Ni isezerano Imana yavuze ko isezeranira abasogokuruza, mugabo na twebwe ngira turarishikamo ubu vuba, cyangwa se buno ibirenge byacu biri kuri Yorodani. Kumeza urugendo wihanganye ure Yerusalemu ngiriya, bamwamaje kujana. Kumeza agakiza wihanganye ure Yerusalemu ngiriya, bamwamaje kujana. Harimo igihe rero abantu batazirikana, ntibabihe n'agaciro, bakajya birirwa bumva abanyepolitike bavuga ngo twaragwanye, ngo generali yarapfuye, ngo generali yararashwe. Mwibaza ko mu mwuka hano hagiye ibitambo bike? Mwibaza ko abarozi bishe abantu bake mu Burundi? Mwibaza ko ibi bintu bitwaye enerije iciriritse? Mpamya ko nta n'ikiguzi wabigura. Umuntu baramugonga Silas kishyura. Ariko se amaraso y'umwana w'intama w'Imana Yesu Kristo wayagura iki? Wayagurana iki? Buno rero mbwira abarundi, mwibifata umengo nibyo mutoraguye, ahubwo ni mubifate nk'ibintu Imana ibahaye. Mugomba kubona ko bizabahesha n'ubugingo n'ijuru. Mugomba kubona ko igihugu cyanyu kigiye kugira organisation, urutonde bitari ibi ngibi. Ubushije twari twabihanuye, murabizi, mbabwira inti abantu bagiye kudahuza, bamere nk'abari kubaka wa munara w'Ibabeli.
ubwo abarundi n'abarundikazi indongozi zitari buhuze, mwabonye ibyo Reveriyani avuga, si byo minisitiri w'ububanyi n'amahanga avuga, ibyo Prime avuga, si byo Ndayishimiye Evariste avuga, nyene cyubahiro Sebarundi. Donc harimo kwa kugira uko amabije yo kubaka ibarabara, wabonye ko badahuza. Ushinzwe ikigega cya leta yararekaramiye, n'abandi barekaramiye, ibintu byarayangaye. Ni ukuvuga nerekeza ku musozo, abantu bagomba kumenya ngo Imana nigutandukanya na Loti ni ngombwa iyakira, nigutandukanya na Loti ukaba Aburahamu ni ngombwa iyakira, nigutandukanya na Isaka Ishimayeli akagenda ukwe nawe ukaba Isaka ukasigara, ni ngombwa iyakira. Kuko hano hari abantu bazapfa batandukane n'abandi, mwakoranaga mu kazi uzi ko muzajyana, none ntimujyanye, mwabanaga umwizigiye none ntimujyanye. Ni ukuvuga rero ko ari itegeko rivuye mu ijuru rigomba gushyira ibintu ku rutonde no kuroranya ibintu no gutondeka ibintu. Menya ngo hari ibintu bigomba gushyikira igihugu, ahubwo opozisiyo nafashe niyahe, niyo guhagarara nkaba muri kote Imana irimo. Niba rero Imana hari ibyo ivumye, hari ibyo ihonye, hari ibyo iranduje, hari ibyo yimbuye, amen, njyewe usigaye ndahagarara mu murongo wo kwakira ibyasezeranwe n'Imana. Ariko nanjye nigengesere, koko hari igihe warangara ejo nawe ibibaye ku bandi bikakubako. Rero Uwiteka ahabwe icyubahiro. Hagarara udatsinzwe n'uburiganya bwa Shetani, hagarara utagiye mu moshya mabi, kandi ubwo buntu muhawe mwireke ubwanjwamo. Kuko hari igihe wowe bundi amasengesho ni bombe, ni misile, amasengesho ashobora byose. Kandi amasengesho ubwo ni Yesu Kristo, amasengesho ni Data, amasengesho ni Mwuka Wera. Niyo mpamvu imbunda zose zarananiwe, ariko imbunda imwe yitwa gusenga ikora ibitangaza uri bubonesha amaso yawe n'ubwenge n'ubwonko bwawe, ukavuga ngo amen. Uyu munsi rero iganuke ni ukubabwira ngo twatanze imburi muri biriya na biriya, ariko n'uyu munsi amategeko n'amabwiriza birakurikizwa mu gihugu gishya Kanani tujyanwemo guhindura. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Haleluya. Rero dufatikanyije indirimbo y'109, 109 ni indirimbo nziza muri kantike z'ikinyarwanda zo gushimisha Imana. Nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru, nisunze umukiza ukomeye, izihirwe mbonye umunezero, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze umukiza ukomeye, nezezwa nuko Yesu anyoboka, nisunze umukiza ukomeye, izihirwe mbonye umunezero, nisunze umukiza ukomeye, amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze umukiza ukomeye, umutima wanjye ntuhagaze, nisunze umukiza ukomeye, inkiyore inzira y'ibanga, nisunze umukiza ukomeye, amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze umukiza ukomeye, umutima wanjye ntuhagaze, nisunze umukiza ukomeye, ubwaneza ndi kumwe na Yesu, nisunze umukiza ukomeye, yizeguye amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze umukiza ukomeye. Mwami Yesu, ndagushimiye, ushorere imitima, ushorere n'imibiri. Tugiye i Kanani,
benshi baguye mu butayu, abandi bagwa mu nyanja, abandi bagwa mu Misiri, abandi bagwa ahatandukanye. tuguhereje umutima n'ubwenge n'amaso n'amatwi n'intambwe zacu, udushorere uhereye ku murundi mukuru ukageza ku muto, twinjire i Kanani, abo wasezeraniye marayika adomye ku ikimenyetso. Himbazwa rero umwigisha n'umwigishwa, twuzurizwa imbere ya none n'iteka ryose. Amen.